Uku niko perezida wacu Paul Kagame yinjiye mu gihugu cya Maroc aho yaraje gukurikirana imbona nkubone umukino wari ugiye guhuza Senegal ndetse na Maroc. Maroc bayita la Rio de la Terrasse naho Senegal kitwa la Rio de la Teranga. Urumva no mukino utari woroshye kabisa wari ugiye guhuza intare ebyiri. Uyu mukino wa Senegal na Maroc ukaba wabereye kuri Prince Moulay Abdullah Stadium, ikaba ari stade iherereye mu murwa mukuru witwa Rabat, akaba ariho bakiniye finali y'igikombe cya Afurika. Uyu mukino rero ukaba warangiye Sadio Mane atsinze igitego kimwe ku busa kabisa cyatsinzwe ikipe y'igihugu ya Maroc extra time. Akaribwo uyu mukino rero Senegal yahise uwutsinda. Ni ukuvuga ngo Senegal yabanjije kwibwa penalty iteza impagarara kugeza aho ikipe y'igihugu ya Senegal yashatse no kuva mu kibuga ngo igende. Ni impagarara kabisa zagaragaje umugabane wacu nabi, aho abanyamaroc bateye hejuru bavuga ati dukeneye penalty. Umusifuzi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyazuyaje ahita yibahereza abakubita penalty iteza akaduruvayo mu kibuga, aho byafashe nk'iminota 15 yose bari mu kavuyo. Byafashe iminota myinshi cyane kabisa ku buryo kugeza naho abayobozi batandukanye bahamagaye bakavuga ati musubire mu kibuga umukino ukomeze. Umukinnyi witwa rero Sadio Mane yanyarukiye muri vestiaire abwira umunyezamu wabo, aramubwira ati vayo ujye gufata penalty, ntago twava mu kibuga gutya. Umunyezamu ahita ajya mu izamu, Edouard Mendy ajya mu izamu, baramutera penalty kubw'amahirwe arayifata, ariko ni penalty itavuzweho rumwe kubera ko abantu benshi bibajije kuri iyi penalty yatewe mu buryo busa nkaho bworoheje, aga penalty gato Edouard Mendy agafata bimworoheye. Umukino usa nkaho utangiye bundi bushya. Nibwo rero twatangiye kureba umukino usa nkaho ari mushya. Extra time iminota 30 bari yagiye gukina. Ni ukuvuga ngo Senegal na Maroc batangiye nkaho ari bushya. Umukinnyi witwa Sadio Mane wari wazonze n'ubundi ikipe y'igihugu ya Maroc. Senegal ifite Sadio Mane rwose yateyemo igitego, Maroc bisa nkaho birangiranye. Birangira rero icyo gitego kimwe cy'ikipe y'igihugu ya Senegal aricyo bakomeje kugenderaho. Maroc inanirwa kuba yakigombora. Umukino urangira ari igitego kimwe ku busa. Senegal itegukana ibikombe bibiri bya Afurika. Ubu Maroc niyo ifite igikombe kimwe yegukanye mu myaka 40 ishize. Ni ukuvuga ngo uyu mukino rero ukaba wakurikiranywe na perezida wa FIFA ubita Gianni Infantino, perezida wa CAF Patrice Motsepe, hakaza n'umunyamabanga wa leta muri siporo hano mu Rwanda ubita Rwego Ngaramba, akaba ari yaherekeje nyakubahwa perezida wa Repubulika muri Maroc, ndetse na ambasaderi wacu muri Maroc bakaba bamwita Shakira Mutoni. Mbere yuko rero uyu mukino utangira hari n'ibindi byamamare byinshi cyane byari byaje kureba. Umwongereza ukaze cyane muramuzi Idris Elba, yigeze no gukina filime ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, bamwita Idris Elba, muramuzi mu mafilime agiye atandukanye cyane. Hariyo yakinnye yitwa Hobbs and Shaw, murayizi iyo filime. Idris Elba niwe wari main character, aho aba yiyita ngo ni Black Superman. Murayizi iyo filime yitwa Hobbs and Shaw. Hakaza uwitwa I Show Speed muramuzi cyane, yaje hano mu Rwanda. I Show Speed arimo arazenguruka Afurika. Ni gahunda ye yihaye yo kuzenguruka ibihugu 28 bya Afurika. Kuri inshuro rero akaba yarari muri Maroc, akaba yazengurutse stade yari irimo iraberamo iyi finale y'igikombe cya Afurika. I Show Speed rero mbere yuko aza hano muri Maroc yari yabanje kujya muri Algeria, nubwo ibyo habonye muri Algeria bitari byiza. I Show Speed ahitamo kuva muri Algeria ako kanya agahita ajya muri Maroc. Aho yageze muri Maroc rero bakamwakirana urugwiro. Ababibonye kuri live ye yari yishimye ahantu hose.
uwo bita Aisha Speed yari yishimye cyane, yanatanze prediction avuga ko Maroc ishobora kuba yatwara iki gikombe kubera ko ifite amahirwe yuko irimo irakinira imbere y'abafana bayo. Senegal rero nayo ikaba ifite abantu bafite impano nyinshi, akaba ari uko Aisha Speed yabivuze. Rero uyu mukino ukaba ari umukino warangiye ari impaka nyinshi cyane, kurwana kugiye gutandukanye, ariko perezida wacu Paul Kagame yavuze ko ikipe y'igihugu ya Senegal yatwaye iki gikombe gikwiriye kubera ko wabonaga ifite ukuntu iri kwataka cyane, ifite ukuntu ifite nyine amashagaga kurusha ikipe y'igihugu ya Morocco. Ibintu byagaragariraga buri muntu wese wari uri kureba uyu mukino. Ndabashimiye cyane rero, niba uri mushya hano kuyicano kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro ngenda mbagezaho. Ariko ntiwibagirwe kuduha comment yawe muri comment section, utubwire ukuntu wabonye nawe uyu mukino w'igikombe cya Afurika. Ndagushimiye cyane, duhurire mu yindi video nza kubagezaho mu kanya kari imbere.